Nah, umumnya hadra mamai pulang jadi peterduyong. Niatnya tuh kada hendak manyin dia si siapa. Tapi amun ada nama rasa alhamdulillah. Amun kapanasan benaung bila kada bercabur. Tapi hati ku bangsa. Bawa mandi dulu sana. Dalam sekalinya cilai. Anu pang kami video kami juga anu Ria. Karena dipotong malah. Unak, dikwitan nak enak memadahkan. Jangan bisa makan piring tuyuk menuyuk kada bisa bebesuh. Kita nih bungas keturunan orang bungas bila hendak mencari pacar toh. Jangan nak katuju berjudi, jangan katuju berdusta. Karena inya membawa kakawanan nikam juna di gilirnya. Kuitan nih mah hati akan. Jadi masih asik lawan kuitan. Aku nih bukan apa pang. Ngaran kuitan nih sayang lawan anak. Jadi diri itu jangan dibebarengakan. Aku sakit hati banget melihat tak kayak ini nah. Udah pacaran lawan kawan seorang pulang budil nang kita kada bisa harga dia. Kita bungas, kita bisa lebih mendapatkan lelaki yang lebih bungas daripada inya. Dengan akan pendidikan kuitan nih tinggi. Jangan hendak salah lalah. Kalau kepindah betianan berdahulu. Anak ada. Inilah gesan pian, ulun hendak lawan pian. Pian kurehingi aja ulun himong. Apalagi pian KJP mata. Bisa tak jual tanah perumahan nih menambal. Nih ingatakan gesan bibinian lah. Jangan tapi pian hendak beta tambal lelakian. Seorang besi salipi. Lelakian babaya nang modal nang lato-lato toh aja lawan nang boneka. Lalu rungkat, lalu habis duit. Ini gesan dingsan aku sabarataan lah. Nang bapada guring, nang bapada kauyuhan bulik begawi lapah uyu. Sakalinya tetamu di rom. Han kada baik juga kayak itu tuh. Katuju berdusta kada baik juga buahnya ay. Makanya bila nyoba pacaran nih jujur setia lawan juga kada mendustai itu loh nang dicari. Amun sudah tak dapat lelakian nak atuju menarkoba, mendustai, atuju nang halu main slot peraya gin ikam lah. Baik cari nang lain hajejer umanya hadran. Nah, nih banyu nih apa nah berendam di sini supaya dosa-dosa terangkat. Nah, jadi aku cabut aja lagi.